Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru iteye ikibazo mu karere ka Nyaruguru munsi ya Kiliziya ndavuga Ikibeho. Aka gahinda cyangwa abantu bababaye cyane bararakara nibwo abantu batatu bari bavuye gusenga Imana mu masaha ya nimugoroba bamanutse barangiza bagakubitwa bakahaburira ubuzima. Ubu bari bavuye Ikibeho gusenga, aba bantu babakubise barabambura bibaviramo urupfu. Ni akababaro, ni agahinda cyane, ni ibintu biteye ubwoba. Nibwo abaturage batangiye kurira basaba Imana yo mu ijuru kugira ngo ibafashe kandi ibarinde. Nibwo rero aya makuru turi buze kuyagarukaho. Reka twongere twigarukire mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu mudugudu wa Gasarenda, mu kagari ka Murangara, ubwo abagabo batatu bari bitwaje intwaro bagaragaye. Intwaro ndi buvuge harimo ibyuma, inkoni nizo bari bafite. Ni mu gihe bahereye uruhande rumwe bakubita abaturage babambura banabasaka. Ibi byabereye mu kayira kagana mu bivumu i Nyamirambo, ndetse ngo ni insoresore zishyize hamwe ziyise ngo abapape, aho zambura abantu no kubafata ku ngufu, zibafata ku ngufu. Nibwo abaturage basabye ubuyobozi kugira ngo aba baginga bise abaparakomando bafatwe batabwe muri yombi, kubera ko ngo barabajujubya ndetse bakababuza amahoro. Nibwo rero twavugishije umuyobozi w'umudugudu atubwira yuko ibi ntago yarabizi, ariko agiye kubikoraho. Izi nsoresore zitwaje intwaro, ibibando n'utwuma bifashisha gukanga abantu kugira ngo babambure, ndetse aba bana ubu ngubu bakaba batangiye kubakurikirana kugira ngo batabwe muri yombi, bakurikiranweho ibyo byaha bari gushinjwa ko biyita abaparakomando. Turaza kugaruka mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Rubasha, mu mudugudu wa Rwihiki, aho abaturage basanga 35 bafashe umujura baramukubita. Uyu mujura yaraje kwiba inka, abaturage 35 bamukubise. Uyu mujura bimuviramo urupfu, ubu ngubu akaba yapfuye. Bivuze ko aba baturage batangiye gukekwaho icyaha cyo kwica uwo mujura aruje kubiba, ariko abaturage bavuze yuko bamwishe birwanagaho, koko nawe yari afite icyuma kandi ntago yari we wenyine, harimo n'abandi baturage bahakomerekeye. Rero no kuvuga ngo uyu mujura yabarwanyije, bamwishe bitabara. Nsobanuye ko rero ibindi biri buze gukurikira turaza kubibasobanurira, ariko nyine aba baturage baracyabakekaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no kwica. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakurikirana igisa nacyo azatabwa muri yombi. Ariyo mpamvu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyizweho kugira ngo rujye rukumira ibyaha. Reka tunyarukire mu karere ka Karongi ku Rutare Rwanda, bahirya ho gatonya imodoka ihakoreye impanuka, ndetse abantu basanga 5 barakomereka. Nta muntu wapfuye urimo, ariko imodoka yo yangiritse, haburaga gatonya ngo igwe mu manga hano ku Rutare Rwanda. Ndaza kubigarukaho mbereka n'imodoka yaguye mu manga, mbereka n'abakomeretse. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyamujye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tujye tuyahera mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu mudugudu wa Nyakanyeri, aho abaturage cyangwa insoresore zishyize hamwe zikiyita abapampe, zikajya zambura abantu ndetse zikanabakubita, na bamwe zikabafata ku ngufu. Ubwo abangaba ubuyobozi bwatangiye kubakurikirana kugira ngo batabwe muri yombi, bakurikiranweho ibyaha byo kwambura no gufata ku ngufu. Rero reka none tunyarukire mu karere ka Rwamagana, aho abaturage mwumvise ibyahabereye bivuganye igisambo, ndetse bavuze ko kugira ngo bice kino gisambo nabo cyarimo kishaka kubica, bavuze ngo bakishe bitabara. Reka tugaruke nanone kubivurwa hano mu mujyi wa Kigali, aho ibinyabiziga bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako n'impanuka zikomeje kwiyongera. Ariko ibingibi ndaza kubigarukaho mu itangazo rya polisi. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ihuriro ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Bivuze ngo ndaza kugaruka
ku indangamuntu NIDA. Sorry, ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Murakoze cyane, Imana ibarinde, weekend nziza, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nanjye meze neza, ubwo bivuze ngo uno munsi turaza kubana mu makuru ya saa sita, ya saa yine, ya saa tanu kugera mu makuru ya nimugoroba. Bivuze ngo uno munsi afite time ihagije, ari nako nongera kubifuriza weekend nziza. Murakoze cyane abantu mwakoze subscribe, muraba agaciro, ibyo tugezeho nimwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Imana